Igire bwakwa muleberia wa Meru TV ntukweku netita na mbere boya hiri Jumaine ya tariki 14 mwezi ni 10 mwaka ni 2025 kankwa teweni kirintata cia Meru TV muthenya bitawa tirimbabu na monanithia wa mathithio ni Paul Ngojiri na tukiambiria nteto cietu arimi kuma icio mbunge kiatiganya iti ni basiumiritwo kadha mubunge wo mheshimiwa Mpuru wa Boru no ntubakubaretera mbolo ya kurema akuinabo arabu wete kwa miaka kadhomba ni bedrite baito swa mbolo kuraya enduka iteneka ili akuinabo ni manto kanani Italia wa timbaru ni waziri wa uremi ya kaunti ya Meru Janaro Gatangui hara wete bo ya thirikari ya kaunti ya Meru baka aremi mbeu cia kwanda riboti yetu ni mwandiki wetu wa Nteto Adams Muturia wa Dhirinja. Arimi kumagisho mbunge yake tiganisti mno subcontent tingane centro bechumirite no kadha mbunge wa shombi tiganisti Mpuru wa Boru kumane nawo kuba kwitha kibaretera report ya fertilizer terecha tigane centro arani baba wete ko kaberebe thirite bakira thina kuba kwitha gita ko fertilizer terecha mutinda mawa kana kinya terecha murere ende monkera thiba kuba kwitha weka mukira fertilizer ya kwina bo kadho ngosofia no kwa mheshimiwa Mpuru wa Boru no tukwa kuturetera fertilizer kwina wetu Mikindori mbere na itware ya thina muno tureta kwira fertilizer Meru na ara sent kwa Siriombond nenge tukagira mauga ya undrare ya thina muno no ndera fertilizer nyingi lakini wakulokela transport tware mawa no kinyithia fertilizer na undre sauti ankadho na cia mwanya sana nondo ba kwithira mwangaza ikwe na senchi nondo bo visira ina torataria kwena batwe tukathera tumira transport nyingi nkadho ngucokia nkulugino ntu bokureterwa fertilizer ogwe tureteri ni mheshimiwa Mpuru kawibwa ni nyankulugino ntumbere tureta kuira fertilizer mutindo ndithai tukuita tora Mikindori yani mheshimiwa Mpuru tutatugite muno ya undaira maua kana kaira mutindo nende na iru ambe yaira na kuira itare ringe na tiona ko ina thina mbe yana ngatethoka ndi murimi na fertilizer ene tethetie na impanda into bikagwa kuringana na kusonza manager wa shombe katika East FM Murikiranga awete Mpuru wa Boru yukete talira kumba kuithira kireta report ya fertilizer terecha Mikindori nyuma kona thina rari mbethirite bakira wakaita karaya arabethirite bakira fertilizer terecha murire mawa kana kinya mutindwa akiwa na ndege shombe katika East kombete kwethege kunekana kwetha kina report yele emortoro murire ngene terecha tigane central terecha Mikindori kenda kuwa mheshimiwa Mpuru ekuromba store yetu ithira tweni onontu nibeto ba Mikindori na kiuchona takatha baita kugura fertilizer na aramurire na bangi baita tauni na baita maua mheshimiwa kuona mantu hiyo baregera sana aromba store yetu ni Mikindori na kumari umiromba ni umbite otetia antu betu sana bati tumairanga rama wita kugura fertilizer kuraya bamira Mikindori ya nontu kumarira yombere kwa njira kuretwa itonete mwanya ninya production irio Kenya yumbete kwethira itakia wende ntugira kwenda kubakia maana sana antu betu batigane centro sana abatigane isti yonde ibamenye thirikari cio bashulikira na atongoria betu baire ndio bateithia twanjirithia William Samoei Ruto twetaki abangavana tukiaki MP wetu atigane baire ndio bateithia na bwankwenda baira bakamama ibature mapema beba ore fertilizer no tuire obaina ni areterwe beba ore bachine na kura kenda batike kwanda lift no tutu kompreza yomba kuria kwana muno batwa antu ba alemafu itware mawe weta unto kuraya lakini thai toto tumira transport yenene eko ya Mikindori kenda to kwamba kinyela fertilizer twa kinyela mote vya mainge kuma ya mbavi kuma ya ndevi na kinya ibandre oteo gusimbukana inya na ndo bo batu itoweretwe muno no sokia nkatha muno ndene ya tigani ya central etorara Mikindori waziri wa urimi ya kaunti ya Meru Janazio Gatangui no mbecha kwitheka Mpuru wa Boru no tubakumba kwitha gitira kureta report terecha Mikindori akwa bageta na mbere kwitha kwatane ndo tira bakumba tha kiuneka orawite bakaria thirikari ya kaunti ya Meru na bakumba kwithira gitethera arimi na mbeo ya kwanda nyuma Mpuru wa Boru kumba kwithira kireta fertilizer na chokerie nkatho muno mujumbe wa irieje honorable Mpuru wa Boru nyombeji niwe wa kanirie yeja tontubuga yakwa atalirie kugira njega huu
tutende kuona nya gwika fertilizer iko eje lakini nukuona space yenjaga ikirietwe na nitheri na ite congested na kinya fertilizer wingeja mutikika na space ine atu tukabute na tukabwekira next week the week jana nibu watuteria kunenkanira kire arimi nuntu boiboije thina ciariwe. Kiripotera Meru TV kuma Tiani Mbechanda Msimuturia wa Thirinja. Wea sana mwandiki wetu wa Nteto Adams Muturia wa Thirinja nonto baribotu na njira nkinyaniru tutana mbere na Nteto cietu bamwe basongori ni bareretie ukonie karikari ya kujirwe mairi thatu ara anto bomire bakiwa wantam nikenda kuangaratania musemano ya gavana wa Meru harapa wite kabare atongore ba ni boretie akari kuria na thiri na kinya baitikiria siasa siadra na county ya Meru kuloki ni boretu kwa tambaru weti na mbere ebra mwandiki wetu wa Nteto Mutugio Kiambi au tareria bamwe batongerea ja kaunti ya Meru ni bashumirite kwariria makarika ja kujirirwe maili tatu kiremo chemano jwa kuruguria mubira jwa gavana Mutumaskap arega kundi ganto bakaiba igekanirwe bakiuga wantam kagitanga gavana Mutuma na seneta Kadhuri Murungi baragire mwingi ini gweto mwangi kiremitandao uringana tongere baba gakundi gakaretu ne asia sare kan nadrikare ya Mutuma ikenda kwangaratania mambura bakirotithira kiara warenga bana kawera Mwangaza ndenda kwira Meru te one time Meru nyate two time Meru ne maendeleo na wore orauga one time nara na wonge no orauga nga chite chiana ma muntu ore karare mundu wa maendeleo na mundu ogintu kikirathithika ukeja kuthoi mutongeria na note kuigua ukigwira ni muchemano jo muntu utete gwita muchemano jo kenda wita kwina wanta mwatia ndenda kuga atiri antu bara nona bari kando kabisa na mbicha yao neonekana bari kando kabisa ni nyabongo batari na imani na ora bakuga koi konye ni antu bara bari na handouts kwira ugo politically kuthori ngavana ka kuthori uri mutongeri nyo wa munanda tigane nya kia ngavana wa munanda nini equation yekue kwasi politically ne thirere ndi batu turendo kwira atiri twetamiru twanogiru sarakasi ciaku na ndendo kwira aja Meru utukeja kwa iria kaire ndi amwe na bobo Edwin kiongozi ariuga makarika jaja umanite na atongeria kure mukinyira mukari wa kawithira maturene na rejumu thoro akari baba bare na juu batu tuteba one time na muntu mwero one time te Meru bauga one time te twende twera one time te William Ruto lero one time te Kithure Kindiki kana mpro aburi lero one time kana tongeria bangi kira nkuga ni mutongeria wona Meru bena thina nagwe kara nthina ntu bakuciuria thina ejiri inairi kara nthi uria nikinontu ndero one time mathina ja moja rija nontu bakwithira ndene ya Meru gwikari ukeja kwitha mutongeria ate kuonekana kiri antu bawe mutongeria ate gwikia maendeleo mutongeria ate kwira antu twitite atia kia muthia bageta against ugo nonturi ugwe unenkeri gite kiu kenda ukiria mwananchi ko nkonda kuromba Meru betu twithira twine heshima lakini aibwira ndironere ndene mairi tatu ikaroneka kaire antu betu nontu batu tukathuria William Ruto tuthurie Kithure Kindiki maendeleo jara turingithira tukiona antu betu twage ntore mawaziri ba Mutuma bakuromba gutonya maturene ikenda gutetheria ngabana Mutuma ukinyane kiroto ari nakyo kire ya Meru batu bwebole mawaziri ba gavana wetu Reverend Mutuma to thinking na deputy governor Linda Kiome you need to pull up your socks the reason why governor wetu tuije CEO wa Meru County ikino ntubota ajira kenda butonya mashinani butonya na aja mashinani butolimbi bokuthithia na ikino ntugona ja waziri wa sport Bonela Murega Julius akiumaraga atura batutu na governor cup kuna michezo kuendelea naja na batutu le vijana tukagwira ndio ntubu kwa winyi tukwenda kuona mawaziri kwa the balance tukwenda kuona waziri kwa the health tukenda kuona waziri kwa the agriculture antu ibatonye mashinani kwa the naja bojite kwa na mpempe batu tukona ila mantu ke social media itone le mantu ki on the ground umeni ofisini nande tigeni gutona ya mantu mitandaone itwambirie kubwigwa mashinani itwambirie obwigwa mashinani ungavana akunga ate kuona torono ntobokana Kameru atetheka kinya babwe umereni
For example, itukuona beria sura bakuthithia, itukuona bagatanguge ura baguita ngugi, itukuona mawaziri pamwe bethithia, bo bange batekuthithio, bo bange bakuthithia. Pull up your socks. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti, Mbita Mutugi wa Kiambi. Bishop wa Sinodi Yankobo na umerete na kuria Meru kusiumeria na kusiandikithia ya ringi kura uri wandikithani bobwetite na mbere na ere kinya urete ya Kenya kurombera atongoria baraba kuwata mbaru thirikari na kinya baraba kureana nayo nera akirekeire rombete urumwe na ngwataniro kaita kaka siasa nyuma kaita kuringa kura na kinya nyuma ya ithurano. Mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma no banganitie ribotie. Nawe Bishop Stephen Mawira, Bishop wa Sinodi Yankobo, kinyawe nandi, nongerete mugambo jwawe, kiria Kristo na kubera niba umirena na mbenene, bachiandikithia jaringi kura, na bameandikithia ntuku ya kuringa kura, niba ethere bakiumira na kumiringa. Ituete tukajuke kura. Omba kwethera we baraba te kumenya kura ni kujukwa to ambere ni campaign tu yantu ibajuke kura ene nabo karata keba we ranto bajuke kura no tajukia ambojukie no lewe na kura orote na yore tomwera gite atea ajuke kura. Ituete tanto ara tukadura atongeria 2027 te kwaria ke watuma tweta na mbere kudura atongeria ne kojokia kura na ntuku ya kura wenda kuringai kura niara nkuruki Bishop Ojo oritia Kristo gwika marombene ya siasa baria bathuri na kura na kinya aregani na thirikari torombere ni ndeguru yetu muno la bigrie rugatere torombera tongeria betu bonde muntu ondo weto mutongeria twete ni marune jetu tubarombere nikenda mwathani abatongeria nikenda mwathani abatumira kou rombere ni atongeria bo ndugate bonde mutongeria wondo kuona ne musiasa mwegeni narego marombeni bowe bakenda bwe 10 endekithia yawe ni kwithire kwina ngwataniro na urumwe kagita ga siasa na kinya nyuma ya ithurano. Let us maintain peace. Let us be advocates of peace. Kuri Kenya na tukaringa na ikadira twetere kipindi kyo kingi ko ukamena na mutano nyakwe kanomena na mwaro nyakwe kanomena na mukristo ngeno ntubaye wakura twete na mbere kwera mwathani na tongerie ndeguro yetu egite ukiri na there mbere ya kura igita rya kura na nyuma ya kura arabenge bakora kora anya ito twere ndeguro egi ito neta ya menge nyuma ya kura orokarikaga ikwethera kuona gwitika kwa tharike ito kurikana 2007 kuri ngonto bara gwetekaneria igwetekera tharike na ndetweka nije turiuga atiri tharike geteka kairi Kenya twere mwathani mbere turinga kura na kura iringwe na kura ithire tharike igeteka. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma.
Sana Jeff Gituma na siari na arimo baskuri ya Maraene primary herere intere siadiro rojene isiombunge kia Igembe Central ne basu meretio Kongwera kidima kira barenjiro ni mbunge wa mheshimiwa Ndan Kili haraba kia wite kwa kaita ni bederete bakiura ruiru tumira skuru hendu kaita neka batura rui rengi mwandiki wetu wanteto kumamilio ya Igembe Muridhi Waba no ina riboti nabo alitani akali na aturi na alitoa baskuru ya Maraene re ndene ya dhirujine ne baumirite na gukena gukunene nontu bambo wira inji to keni na skuru iji ne thirikari inene igwatanirite na mubunge wa Ruteruru ura wikenya Ndan Kili mwalimu munene akiaria na coketie nkatho nyingi muno ke mubunge wa Ruteruru ura wikenya Ndan Kili nontu bwa kubenjera mbou iji iria akuga ne banoketie mirigo eminene ya kugura nduji o amwe na gutakagita kanene muno bagita gutacia ruji kuntukura ja mwese ni asinzite skuru no ranya na boroba rutumira bere bara mdaru na ngarlons na mwana kuma kunduko mpegeto ni anangele ni hui nani almost 6 kilometers akamata hui it is a very big relief to the learners and to the teachers to the school at the lunch no to tunakuwa lunch tuna relief kile msimu tuka durana na mbele tuna relief tuasanga biasa kula ruhi we are lucky na bwarimu bakiaria kinyabone bagwiritwe nontu nandi skuru yao ne twikite ya green kinyakethira iri Rwanda nontu ni bombete guciandira intobira bikuoneka ja sukuma spinach na intobingi bibingi o amwe ne tumari aritoneka ndene ya Rwanda akari ibakathite itagaria riri na njira inene Titocogeria mheshimiwa Kili nkatho nontu bo tuturira rui area yetu ya Maraene na itutethegete muno nontu ba kwithira twatacia rui kuraya lakini thai tukumba kuyukia rui ukue na irutetete tinya kikurima kwanda sukuma cietu na matuma na itutethega muno na itukuiboya mheshimiwa Kili atharimwe sana no ituguromba tuongele pipe nikenda ruru rwetu rumba kukusa kuma kimbwa hole rukinya na nturene cietu nikenda babate gumbo kinyila na ruri bombo ronera kue mbere buruka ngucokera murungu nkatho nontu bwa kwithirwa twete kanya kwithirwa tukirita ngwe skuru iyi kaitene kana twina mubunge okuthikiria antu na ushughulikia antu kulingana na mahitaji yao mbere burungu kimwire ibwega kabisa nontu bwa gutega ana ba grade 9 bari kwithwa bakithoma retina kimuti lakini thai na twakire kirasi and we are grateful na murungu amutharimete na mbere kuoleliana bau na ritho yake yao uwe nakyo oyele tukaiboya buru nontu bo turombera rui skuru iturai na thina erui inene nontu turatura kura rui 2500 per week 5 liters tank kenda na at least bona ro kunywa lakini thaya na bairu kunda batura bakaina ruo bakaithia mantu ya manene kulingana na roi ruingite ndene skuru kone ndia wikwira mheshimiwa Ndan Kili boya nete na mbere otulobira into kuma ke president Ruto ke mwaka skuru the Nyayo Center of Excellence nontu kaiti it is a growing school ne kuleta kulingana na population ila turari ni last year netu ni otha ino katutita twikura netu kuromba ete na mbere otolele na ritho yake au watolele tikenda na atwi tomba kuthithia mantu ya mea nontu skuru itha itukumba kuanda matuma ya tionekana ndwanda twandite sukuma twandite miti kathumba ira twaini antu ba KWS na bando no tushirikiana itukuromba twite na mbere ushirikiana na ofisi ya mheshimiwa Kili kenda tumba wita na mbere kendenya mathomo yetu yeta na mbere yayukira no tunoka yetete yayukira kulingana na tumite na aturithai Muridhi wa banki ripotera Meru TV ku majamirigoni ya Igembe Maraene athiru rujine
Boti ya murethi wa bani etwa kanya kakonoka kambike mirukia nunu na mirimata inchokerete na nteto nkiluki. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Odi anto meru county da Kanithi County, Isiolo County na Kinyambu County ntore rio cionthe ciithire kiretie ituri bionthe bianthe bira bimagaruo nkuja na ntato sire na murio tamatanta jamasono jagi empeke oke atia we ukwenda kwethira wina mantu ukwenda kumenyithia antu nukwenda track kana ngare ya rudishu aja ni oturi nini wewe areria antora ndongo na ndongo antu bakwigwe warie tankongi maugene atiri gwo kwenda kugire skuru yaku gwo kwenda kuthia road show kana kiatho kira kionthe kwenda sauti yenene atiri aja turi na ngare ya road show ira tugukunenkera na maguri jara kuguna muko jo waku na kinya wenda tukwejania muna mugi kana na MC sound irere aja nire tionekete kaire kuma ndiguru rombo kuma gitara baroti ko ye gitara banu mwanga gucoka kwa Jesu runguru area iguru na matu na kinya manga nyoni na ndenje mo gutoneka engetaeje Thimo namba 0725 170 744 withira ugisigwatira ngari yaku ya road show na kinyoke ya kuthawina kiatho aunja ni oturi turakue nagwe taritho na gutu nini wewe turekane You can read about it in the Daily Express. sana muleithire no ntuvoita na mbere kurumira nteto cia Meru TV na tuta na mbere na nteto cietu Rais William Ruto na atumiretie mibango ya kuthondeka kigina kia kuumithia kucince Kenya kwithira iri na utumi bwa kinduguru bwa kinende na bokura na mpoyo kulokira mirandi minene ya barabara manya ya stima ithima nikenda kutira kuri na bya kwana kulokina wite Kenya ni kwenda trilioni 1 kwaramya manya ya stima kuma megawatt ngiri 2 na maana ya thatu mwanka ngiri 10 kiri miaka 5 na atiatika miaka 5 na miaka 7 yeyete nikenda kwatambaru iwanda. Rais Ruto hareti bokire uruori bwa Konza Technopolis kauntine ya Makueni. We also need to stop importing food into Kenya. As I talk to you, we are spending 500 billion shillings every year to import food into Kenya. Edible oil, wheat, rice, sugar, maize sometimes. And we have done well to stabilize the food security situation in Kenya. But it is not enough. We have just laid the foundation. Yes, we are producing more maize because of good rains and because we have deployed fertilizer, we have removed cartels, we have chased those brokers from the supply chains,
And we are producing more maize. We produced almost 25 million bags more last year. We are producing more tea. We are producing more coffee, better prices, but that is not enough. We need to stop importing food to Kenya. We need to save that 500 billion we are importing from to Kenya. How do we do it? We've almost exhausted land under rain-fed agriculture. We now must move to the next level and go to irrigation. We need to build 50 mega dams like Thwake so that we can irrigate 2 million acres. It will not only provide us with food security in Kenya, but it will now give us products for us to export to all the markets that we have negotiated. A market in Africa Continental Free Trade Area, 1.4 billion people. We are exporting very little. We have negotiated a market with the EU, 420 million people with very high spending power. We are not using much of it. We have negotiated a market under AGOA with America, huge market. We are not making much of it. We've just concluded conversations with China on them opening their 1.3, 1.4 billion people market for Kenyan products. We need to generate those products from our farms, and irrigation is the next level, and we need to spend at least 1.5 trillion to do another 50 mega dams so that we can put another 2 million acres under irrigation. We want more infrastructure. We want better delivery of water. We want a much more sustainable country in terms of food security. Everywhere in Kenya, we are also discussing about power. How do we deliver power to our homes? How do we have sufficient power to drive our transformation? And this is the conversation that we have been having as a country. I have had this conversation with many members of parliament in the Senate and the National Assembly. I have had this conversation with many leaders around Kenya, that it is time as a nation that there are three fundamental things that we must do, because it's time for us to move Kenya from being a third world country to a first world country. And I want you people to listen to me very carefully, because this is the moment, this is the generation, and this is the opportunity for us to move this country to the next level. We must do three things. Number one, we do not have enough energy. We do not have enough electricity to transform our nation. Today, we have only 2,300 megawatts. On peak hours, we actually do not have enough power. Therefore, even as we bring more industries, even as we bring more manufacturing capability, and we are doing it just here in Konza, you've heard, there will be 5,000 people working here. I was in Vipingo. We're going to have another 10,000 people working there. They need more energy. We are going to be opening shortly Dongokundu. And when we finish in Dongokundu, which is just before December this year, we will go to the industrial city in Nakuru. And we have many county aggregation industrial parks. And we have other special economic zones that we are developing, because manufacturing is the next frontier and industrialization for export is the next frontier. But we cannot achieve that if we do not generate and distribute more energy. We therefore, as a country, urgently, within the next 5 to 7 years, we need 10,000 megawatts of energy as a matter of urgency if we have to move Kenya to the next level. That is number one. To generate 10,000 megawatts of energy, we need something like 1 trillion shillings. It's not a lot of money. We can find it. Na mbere na nteto cietu antu batwire na mawathe Tharaka bakuromba thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kubana ni akiriwe yani bwambeu na kinyama utungataje uyangi barite pokyo bakenenkirwa mbeu ya kwanda Teresia Nkundi Tharaka.
imbeto ya nto batwira na magwathe kuma gicigo mungeke Tharaka bakiaria bari wandini ya Nkondi. Tuba disabilities tuka consider wanambe kugana antu tutaraga ununtu antu barabe na nya bana la community ni bo bare bangwa round chionde yaya mwanko yo bakegwa yaya mwanko yunge bakegwa lakini tuba disability turegwa twende tugitagarira mianka yiri tatu tutegwa so ende ni kuona kweno batubone ne excellence ngavana ga consider antu ba disabilities kurukia barabaki ba community nontu bo bena kainya ga kwishwira na kirachi barete mama gitara kuthaga nombe yakwa ni thirikari ya kaunti ya Tharaka ni thekiririkana wakaika gita kambura akwani yo gunkona tutige tomba head nontu mbewe no twanenkerwaga ikundi yakwa yantu 32 ntikuona bora omba kuga mebuko enu mobuko yuwa enu yanenkanwe tano tugaera grupu ire ya tigara koguo ndi tukuromba tukira gukurukira sub county admin na han tabo viongozi bara batumitwe ndeni ya Tharaka South sub county baombe gutongera mbewe inu na iba uturutira gwirembe gamono na kathigira so igita ria bukurutha delivery ya mbeu make sure bukurutha bukuyuke database ya anto bonde bankodi wodi kana Tharaka constituency kumenya anto bonde ipagana ndero mbare ogere thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi igutigeria bakonyagarirwo mbia gwa kira mwankata bara bangi amuthomi njuki tafadhali kaitaga kunengaria mbeo kaeri atukonsinde ukirukira tukubita mulema kuruwata kumba gukira ikabindi akamatunanga na kibiki anitoku na kutumia mbea tiake tafadhali tukwa mamuthomi njuki kuheshima kuma gicigo mungeke Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita Ndagara Waiguna Ivo ya Ndagara Waiguna na wari MC wa Nyaki East Martin Mudhuri kiongozi na akathite ngwataniro irera ati ka gavana wa Meru Reverend Mutumanto Ithinge na Senator Kadhuri aragwite ngwataniro ikareta witi na mbere county ya Meru kiongozi witi atongoria bari tangwe bari kintu kumwe bakareta maendeleo mwaliki wetu wanteto Mutugi Okiambi Noinasio Martin Mudhuri More kiongozi wa MC wa Nyaki West na akathite ngwataniro yo kujeri gatigati ka gavana Mutumana Senator Kadhuri Murungi akiuga ngwataniro ije karikia na kinya kutharamira ndia witi na mbere kuma thirikari nene gavana na senator betanite gwitanire kuge nikienda bomba kuthara mugate jwa Meru ndera national na ile ambechire chutumira county at least na chunya chitira antu boga ngugi. So that is what I can say. Vivyo mpomba kuga ndi mutongeria na ituambite kuona goodies from this unity. Haito na gakoromone. They no kuigwa at least tureteri into the state road. So all this irija na antubwa unity of our brothers, unity of our leaders. Na ito ben courage turi atongere tubagwate mbaru nikienda nabo bomba witithia Meru na bobo ne nyume atongere baba boba ire gutumiria kuritanira ngui wakue kire mochema jwa kurugure mubira jwa gavana sikapu nteresha maili 3 mochema jwa kujerera makareka ja kuthiurunga kire mitanda iguru ya gakundi karauga one time na inyatu no tuvukuigwa kidogo twa one time iba kumenya tukaura na ntorera Mumeru mustarabu Mumeru nendete gwita ngugi na njara ciawe Mumeru atenda inya kwego muno Mumeru enda gwita na njara ciawe atonya mundene jwawe akalima akona into biawe na akathomithia twana so aba kumenya rira gukindro kwina urumwe ndene ya Meru level 5 jere igwitiri to level 6 ikathithwa na batona gintu gya kwira antu na kukai antu nau so that's panic which is there nio kuona antu bakiambiria kuthithia tu video tu orongo nio kuona antu bakiambiria ku panic but let me tell them revolution will work in Meru na how Meru ikona a lot of blessings na ikona a lot of services but tukintukira tukwenda kuigwa turi atongeria ni about service ni about development in our county na kerere uchonde bukuigwa chiringwa kabate kwenda governor na senator baitaniria ngugi nantu bakumenya urumwe bwa gavana na senator ndene account ya Meru babwe ibuije antu bagwatanirite
kinya president wengwa akabathikira ni aria kiongozi arombete atongeria kuwakanya baria batarine kenda bakaritira mukari wa kawithire ngugi itirio igita ria kuga kwambiria campaign ibae atongeria baria bathuri kanya bae ngavana Meru Mutuma kanya bae senator Kaduri Murungi kanya bae MCAs kanya bae MPs kanya nikenda bomba gwitira Meru ngugi igita ria campaign 2027 ye kuraja muno thai jojo tukeja gwita siasene utigintu Mumiru akokithia kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbeita Mutugi wa Kiambi ya mutugio Kiambi na anto badato ne batero toropo nyuma ya mutino kumira darasene ya nithi harangari muthemba yo lori itere mwerekerana kwa darasene ya nithi lori iyo itete musiyo Nairobi yumite Meru harayo kamatite irio Zakayas Geno urani komanda wa polisi kaunti ya Tharaka Nithi na koyerete mutino yo Ageni Mboria amevero. Tulikuwa tunatoka Marima, tukikuja tukakuta lori ya mandizi imeanguka hapa kwa darasa. Sasa tunauliza Ruto atengeneze venye anasema sababu tumengojea kama sasa tulikuwa huku Kaironi on Saturday Kindiki alikuwa na alituambia mambo mingi mpaka akasema pesa Ruto ako nazo anaenda kutengeneza barabara. Lakini tumengojea saa hii hakuna kitu imetengenezwa. Leo ajali ilikuwa ya watu kutoka Ndarene, ilikuwa imebeba mandizi na watu wamekufa, wawili kwa maji au wengine wamekufia kwa nini kwa gari ndani. Majina naitwa Ann. Mimi nataka kusema leo asubuhi tumelaukia kuona kitendo mbaya sana. Hapa Nyidi kwa mto pale Black Spot, lori imeanguka, imetoka njuu, ilikuwa imebeba mizigo mingi sana, ikaanguka ikitoka njuu, ikaua watu wote waliokuwa hapo ndani. Sasa sisi tunasema hii serikali tunaonekana kama tumeanza kuchoka na hii serikali. Sababu hii serikali ni ya mdomo tu. Ile Jumamosi Kindiki alikuwa hapa, tulishinda hapo Kaironi kumpigia makofi, akatuambia ako na bilioni 8. Sasa tunashangaa hizi bilioni 8 kama pesa iko inangojea nini? Watu watakufia hapa kwa mto tukingojea nini bilioni 7 sijui bilioni 8. Tukashinda hapo Kaironi kumpigia makofi, akatuambia barabara tusiulize Kareke, tusiulize Muthomi Njoki, tusiulize anybody, tuulize yeye Kindiki. Hii barabara ndiyo atatutengenezea sana. Lori ya mandizi ndio sijui wanasema imepasuka mguu ama ni aji kumeenda, ndio ikatelemka alafu vile imekosa ma brakes ikakuja ikagonga side moja ya daraja alafu watu wametumbukiwa kwa maji. Wawili ndio nimeona wamekufa lakini hatujui ni wangapi walikuwa ndani. Jina ni Muthoni Njagi na sasa tunataka kuandamana tuvunje hii, tuivunje kabisa ili wakuja waione na macho. Ruto akuja aione na macho. Sasa tupinge na miti. Kurusha mti pande ile na hiyo ingine. Gari ikuja zikose mahala pa kupitia. Ndio wakuja watengeneze. Kwa sababu wametundanganya siku mingi sana kutoka wakati walianza kutuambia watatengeneza. Sasa siku ile walikuwa pale Kaironi alituambia pesa ziko. Lakini hazipasi kazi. Ikiwa hazitafanya kazi ni watuletee hizo tukule na sisi tufunge hii ni darasa. Accident has occurred here in the Nithi Bridge and first of all I want to pass a word of condolence to the families of the deceased and as well maybe any other person who have lost maybe property due to this accident. So it's an accident that has occurred involving a lorry that was loaded with bananas. I believe it was destined to Nairobi. And here at the Nithi Bridge, very likely lost control of the motor vehicle. And it has plunged into the bridge, as you have seen, down to the water. So far, we have been able to retrieve one body. Another one is still trapped in the wreckage of the vehicle, and we are making all the efforts so that we can disengage the body. So it is our clarion call, as it has always been, that motorists
be very careful, more especially as they approach not only this bridge, Ognede Bridge, but any other place where there are road infrastructure that wants on the speed and the mobility of any motor vehicle. Na riboti ni tukira katanta kiri nteto sietu mkaza siya mwanya kiri barabonde bombo kinyenithia nteto siya Meru TV Ugoro idra wina kaita kakea vitawa tiri mbabu na mwana nile wa madhidhio okare Paul Ngujiri.